Fáilte roimh go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 topic a cúig Rannóg Tuairimí Éisteacht. Level A1 topic 5 section 6 opinions listening. Éisteacht ag fifrí de dhuine an má leis caitheamh Aimsire áirithe agus an ceisiún a ragart Tuairimí a cuireanúil faoi caitheamh Aimsire, asking somebody if they like a particular pastime and answering the question, expressing opinions about pastimes. Beag an bhilóg Tuairimí uait an gníomhaíoch seo. You'll need the handout Tuairimí for this activity. Tuairimí opinions. Cloisig tú cahrar ag tuairt a Tuairimí faoi cineálacha éagsúla caitheamh Aimsire. You will hear 4 people giving their opinions about different pastimes. Féach na symbolí ag bun na bilóige agus cuireann na symbolí ceartas na háiseanna ceartas a tábla. So look at the symbols at the bottom of the page and put the correct symbol in the proper place on the table based on their opinions. Na symbolí. Is malam, check a one. I like, 1 check. Is bralam, I love it, rácheck. Ní malam, I don't like, 1 X. Is fualam, I hate it, 2 X's. Agus níl simdá laidagam, I've no interest at all, a dash. So inis éist leis an bhír agus cuireasteach na symbolí ceart. And now listen to the sound clip and put in the correct symbols. Tuairimí. Inis an níomh. Cén caitheamh Aimsire a tagad? Is brailm dolig sná. Is mailm drámaí agus ceol, pop ceol go háirithe. Níl sim dá léad agam sa telefís. A is mailm dal go dtí an tartaimhne inis is ríis. Córá dó. I líam an mailet ceol. Is má, go háirithe ceol tradiisiúnta. An bhfuil sim agad an rámaí. Níl sim dá laide go min rámaí, ach is breáilm an telefís. Agus go déif an teach thabhairne. An mailet dul go dtí an teach thabhairne. Is breáilm dul go dtí an teach thabhairne ag a deir seachtaine. An mailet a bheith ag snáb. Ní má, is fuailm dul ag snáb. Córá tí. Go déif faoid sa ife. An mailet a bheith ag snáb. Is smailm dul ag snáb sa sabhra. An mailet an telefís. Is breáilm féchant ar an telefís ag an deir seachtaine. Níl simdá laid agam san áirclann agus an rámaí. Agus an mailet dul go dtí an teach thabhairne. Is fuailm dul go dtí an teach thabhairne. Córá ceathair. Cén caitheamh Aimsire a tagad sa a óin? Is mailm féchant ar a telefís a rinne seachtaine. Is breáilm drámaí. Taim go dtí an áirclann go minic. Is mailm dul go dtí an teach thabhairne ag a deir seachtaine. Níl sim dá laide agam sa cheol, agus ní mailm dul ag snáb. Agus inis glúis, glossary, some of the vocabulary used. Go háirithe, especially. Go háirithe. Go háirithe. Ag an deire seachtaine, at the weekend. Ag an deire seachtaine. Ag an deire seachtaine. Sa saora, in the summer. Sa saora. Sa saora. I rith na seachtaine, during the week. I rith na seachtaine, during the week. Go minic, often. Go minic, go minic. Agus inis, éiste ríis uair amháin eile leis an script. Listen one more time with the script. Tuairimí. Inis an níomh. Cén caitheamh Aimsire a tagad? Is brailm dolig sná. Is mailm drámaí agus ceol, pop ceol go háirithe. Níl sim dá léad agam sa telefís. A is mailm dal go dtí an tartaimhne inis is ríis.
Córá dó. A Liam an Míle ceol. Is má, go háirithe ceol tradiisiúnta. An bhfuil sama go den rámaí. Níl sim dá laide go min rámaí, ach is breálam an telefís. Agus go déh an teach thabhairne. An Míle dul go dtíon teach thabhairne. Is breálam dul go dtíon teach táhaine ag deir seachtaine. An Míle a bheith ag snáb. Ní má, is fólam dul ag snáb. Córá tí. Go déh faoid sa ife. An Míle a bheith ag snáb. Is smálam dul ag snáb sa sabhra. An Míle an telefís. Is breálam féachant ar an telefís ag an deir seachtaine. Níl simdá laid agam san áirclann agus an rámaí. Agus an Míle dul go dtíon teach thabhairne. Is fólam dul go dtíon teach thabhairne. Córá ceathair. Cén caitheamh Aimsire tagad sa a óin? Is máilm féachant ar a telefís a rinne seachtaine. Is breálam rámaí. Taim go dtíon áirclann go minic. Is máilm dul go dtíon teach táhaine ag deir seachtaine. Níl sim dá laide gom sa cheol, agus ní máilm dul ag snáb. Tá cóip den na nótaí agus an MP3 le fáil ar mo thaobh gréasáin. Tá an nasc thias. There's a copy of the notes along with the MP3 available on my website. The link is below. Is féidir leat úsáid a bhaint as an script, sna nótaí, agus an MP3 chun cleachta ar de chuid léitheoireacht. So you can use the script which is in the notes along with the MP3 to practice your reading. Lé leis an MP3, read it with the MP3, agus lé amach os ordaigh gan an MP3, and then read it out loud without the MP3. Agus inis na freagaí, and now the answers. Pause this for a moment to check your answers. And that wraps up Tuairimí Éisteacht, our listening activity for expressing opinions, listening to people ag fifri de glunne an Míle Caitheamh Aimsire áirithe agus an cnis sin a ragart Tuairimí a chur nó faoi Caitheamh Aimsire, listening to interviews asking people about particular pastimes and answering that and giving their opinions. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na Quizlet, suíomh Lús Carthy. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacinta.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.